prije 40 godina, kad sam čitao stih koji je napisao Pier Paolo Pasolini, držeći ga defetističnim. E quanto al futuro, ascolta i suoi figli fascisti che veleggeranno sulle navi della nuova preistoria. Eccola qua. U tom je srž ovoga na ovaj dan, srž održanja naše vjere, naše istine, naše pravice. Spoštovani dragi primorci, carissimi amici, prije 35 godina napisao sam poemu Sik Kosira. Tu je jedna strofa. Kakav je bio ovaj naš ambijent, ovo naše okolje prije 90 godina. A to mi je pričao ujac Gašpar Banko, prvi tigrovac u općini Badera, tamo doli. Osuđen na 99 godina zatvora. Bomba mano u ditinsku zikvu. Biži preko konfina, ki more i ki mora. Benzina na tvoju hižu. Ljudski pop u tvoju crikvu. Doli gnjus, na brusko sire. Doli bianca stella e fascio. Gori crvena danica na barete. Stare pisme, stare roženice svire. Zučke hitaju svete šajete. Matike u konobe, kosire na guzicu. Drž brageše, gospodin, fašišt, šašin. U ovim raspadima tisućljetne civilizacije u kojima živimo, vraćanje iskronskom antifašizmu, koji je uz Jadran utvrđen vjekovnom mletačkom konvivencom i decenijskom internacionalističkom fratelancom, naprosto je danas jedini put našeg samoodržanja. Jer bujaju novi evropski nacionalizmi, fašizmi, rasizmi. I zato je spasonosno za sve nas, napose za Republiku Italiju i njenu demokraciju, kao i za Sloveniju i Hrvatsku, vraćanje srži antifašizma upravo ovdje, u mučeničkoj Bazovici, uz tromeđu germansko-romansko-slavensku, gdje je najprije divljao militantni iredentizam jednog Ruggera Faura Timeusa i iz njega rođeni fašizmo di frontiera, fašizmo Giuliano, koji će na nas nasrnuti kulturocidom, a zatim i genocidom. Slovenski i hrvatski živalj prvi je osjetio sav užas nacifašizma na svijetu uopće. Na nama ovdje primijenjeni su surovi rasni zakoni, poput kraljevskih dekreta iz 20 godina prošlog stoljeća, o talijanizaciji osobnih imena, prezimena, toponima. Ti sramotni zakoni, s kojima su fašisti bili tako ponosni, pokušali su izbrisati identitet preko polomjena Slovenaca i Hrvata Julijske krajine. Bili smo kao Židovi, ali nisu smijeli biti Židovi, nego po sili tih zakona morali su biti Arijci. Tigr i druge organizacije otpora odbijaju se pokoriti. Engelbert Besednjak grmi u rimskom parlamentu nakon ukidanja naših škola, da će svaki slovenski i hrvatski dom postati škola. I če da nisu, aj suvero. Naš did bi vrga ponjavu na okna, pa su naštili Edinost, Pučki prijatelj, Danicu, naše novine koje su tosto izlazile i u najtamnijim vremenima. Chi non è con noi avrà del piombo, urliče Mussolini. To racionirano olovo ubija Vladimira Gortana u Puli 29. pa Bidovca, Marušića, Miloša, Valenčića u Bazovici 1930. To racionirano olovo i danas razbija ljudska srca po Levantu. I naša je sveta antifašistička zadaća danas boriti se za te ljude. I zato ipak umiruje ovdje gola statistika. Jer oko 25% stanovništva od Vidma i Trsta do Kopra i Pule i Rijeke danas ovdje nije autohtono,
To su povijesni manjinci, zatim balkanski bjegunci od ratova, a sada afrički i azijski. Tu žive, tu s nama. To je znak da smo od historije, magistre Vite, ipak možda nešto naučili. Godinama se okupljamo na ovom svetom kraju, da se poklonimo žrtvama, da ne zaboravimo, da prenesemo na mlade strašnu historiju historije, da spriječimo onaj vječni fašizam, onaj urfašizam, rekao bi Umberto Eco, iskonski fašizam koji se stalno vraća, danas jednako opasan kao 1919., 29., 39., kojeg danas vidimo u konclogorskim žicama na granicama između evropskih država. U primanju samo kršćana iz azijskih i afričkih egzodusa sa krvavog istaka, žrtve povijesnog i današnjeg kršćanskog, bijelačkog, zapadnjačkog, fundamentalističkog imperijalizma. Sažeo sam davno tu vječnu prijetnju srži fašizma, ponajprije čistom, zdravom razumu u stihu od 19 riječi koje smo učili u fašističkim pučkim školama. Credere, obbedire, combattere. Pir pištole, sig da gete, punja u mošnje, manganel po hrbtu, jezik, kuco, kračun, pržun, patakun. 20 godina ranije Ivan Cankar je prorekao fašizam, 20 godina prije nego je fašizam nastao. Glase rokavicak se skrivajo tatinski dolgi prsti. Da, kradli so in prešestvali in ubijali vse po vrsti. In kaj je napravil pravični Bog? Nasul jim je bogatstva, blaga in časti in odeljih povrh, še zglodijo veličastva. Tako se vozijo tatje in hudomje siromaku, ves truden in lačen in ves bolan se spotikam od vsakem koraku. Tom nasilju, kriminalnom, tom i takvom bogoljubnom patriotizmu naši djedovi i očevi ovdje su se suprotstavili 1920. 1941. 1943. To ćemo danas morati znati i mi, jer sve drugo je moralna bijeda, gora od smrti same.